Čau! Danes bomo spregovorili o alternativnem filmu na 35. mednarodnem ljubljanskem filmskem festivalu LIFF, nekaj malo tudi o kratkih. Preverili, kdo je dobil letošnjo nagrado revije za film Ekran, še prej pa se posvetili zelo komercialnemu filmu Dražen, ki je prejšnji teden doživel premiero v Sloveniji in predstavlja zasebno življenje košarkarskega asa Dražena Petrovića. Svetovna premiera se je sicer odvila 22. oktobra v njegovem rojstnem mestu Šibenik, k nam pa je torej prišel prejšnjo sredo. Pred projekcijo so nam pripravili še posebno nagradno igro, v kateri so lahko sodelovali vsi obiskovalci, in preverimo na hitro, koliko zaenkrat tudi sami veste o tem košarkarskem Mozartu, kot ga je nekoč poimenoval Peter Vilfan. Koliko točk je Dražen oktobra 85 dosegel proti ekipi Olimpije? Vse cifre so izjemno visoke, kar je zastrašujoče. Pravilen odgovor pa je 112. A si kdo to predstavlja, da se zgodi danes? Nemogoče. Sicer pa mi je uspelo na premieri ujeti tudi avtorja ideje filma o Draženu Petroviću. Če vas zanima kakšna podrobnejša recenzija filma, pa vas vabim, da v petek v roke vzamete novo izdajo časopisa Megafon ali pa ga preberete kar na spletni strani megafon.si v obliki PDF. Tako manekeni, baš sem se zezala, da niko ispod 1,80 m nije mogao verovatno da snimi ovaj film. A vas dvoje ste 1,90 m? 1,90 m. On je 1,92 m. Ok. Inače, napravili ste film, možda su neki očekivali malo više košarke unutra. To ste verovatno već čuli. Kako to da ste odlučili malo više da prikažete ovaj intiman aspekt? Pa, mi smo nekako i počeli priču o tome da više manje svi znaju košarkaški aspekt Dražena Petrovića i htjeli smo pokazati u stvari čovjeka izvan košarke i sva njegova odricanja i podršku koju je imao da bi ostvario to što je. Pa da, dosta ima dokumentarnih filmova o raznim klubovima, o njemu, o reprezentaciji, ima knjiga dosta. Tako da nekako ako želite baš znati faktografiju i kako je igrao, možete i pogledati i snimke utakmice i pročitati knjige. A ovo je jedan dio koji nije bio u stvari do sad dostupan, barem na način izložen, kako je izgledao nekakav njegov život van te košarke. Inače, to je bila baš velika produkcija. To stvarno ste sve snimili tamo u New Yorku i u Portlandu, to ste išli preko celog sveta. Znači, koliko država je zapravo surađivalo u tom filmu? Pa, mislim, mi smo imali podršku od Slovenije i Srbije uz Hrvatsku u financijskom smislu. Kao koprodukcije, a snimali smo u Hrvatskoj, snimali smo u Americi. Nismo išli u Portland, jer je Portland toliko izmijenjen od 89. do 91. kad je Dražen igrao do danas, da smo dijelove Portlanda snimali u Jerseyu. Bili smo i u Jerseyu i u New Yorku. Da. Ali to je iluzija, mislim. Igrani filmovi su iluzija. A Šibenik i Zagreb se nisu toliko promijenili, pa ste mogli normalno da snimite. Vi bi se iznenadili koliko su Šibenik i Zagreb promijenili i mi baš razgovaramo sa ekipom koja je radila ove specijalne efekte, da prikažu sve izmjene koje su napravljene u filmu, jer danas je drvena stolarija koja je 70-ih bila normalna, izumrla, danas su klime, PVC, danas su različiti auti. Preko 300 vizualnih efekata ima, preko 300 kadrova vizualnih efekata. Za većinu uopće nećete ni primijetiti da su vizualni efekti. Ono što bi možda mogli reći je, ok, sad su blizanci Twin Towers na Manhattanu, zato što znate da ih nema. Ali za mnoge bi rekli da je to stvarnost, a u stvari su vizualni efekti. A kako ste sagradili priču? Znači, trebali ste verovatno i vi da prečitate sve ove knjige o kojima ste pričali prije, a trebali ste verovatno i da pričate s puno ljudima. Da li se svejedno, to je bilo sa 30 godina nazad, da li se ljudi sećaju svega? Pa mi smo u stvari imali, prvo pitanje je bilo koji ćemo mi film snimiti o Draženu Petroviću, jer prvi film koji je, nekako bi rekli, očit film koji se mogao snimiti je bio Dražen kao malo dečko koji ima starijeg brata i želi biti ko stariji brat i završava u Šibenci sa njegovim slobodnim bacanjima protiv Bosne i osvajanjem prvenstva Jugoslavije. Ali kako mi dolazimo iz zemlje koja možda neće snimiti više nijedan film o Draženu Petroviću, htjeli smo prikazati cijeli život. To je bila prva odluka. Dalje smo... Mislim, radilo se o nekim motivima, što smo sad pričali nakon projekcije.
tu su neki motivi odnosa dva brata, odnosa majke i sina, odnosa dečka i cure u karijeri čovjeka koji je dosta toga žrtvovao da neke te odnose ni nema. Tako da ono što smo znali, nakon što smo odlučili da film će se baviti intimnijim aspektom života, je da ćemo provući klupsku karijeru. I izbjegli smo reprezentativnu karijeru što smo više mogli, jer bi to zahtijevalo dvostruko duži film, ako ne trostruko duži film, da se samo počnemo baviti tim. I ovako smo se i sa klubovima bavili više kao neki prolazak vremena, šta je on sve napravio u određenom vremenu, nego da smo ulazili u nekakve dubine odnosa njega i suigrača po klubovima. Da ni to ne bi stalo, a i mislili smo nekako da nije nam za ovaj tip filma koji smo htjeli ispričati, da nam nije toliko potrebno. Puno nam je bio bitni odnos sa bratom i majkom i curom za tu priču. I šta zapravo vama znači Dražen Petrović? Jer da ste se sjetili 2016. Dražena Petrovića i rekli ajde napravimo film sad, jer ga niko još nije. Šta znači vama znači Petrović? Pa meni je značio kao klincu, meni je on bio najbitniji uzor kojeg sam vidio. Ne? Ja sam zbog njega zavolio košarku. I danas je on nekakva mislim, on je kultna ličnost u Hrvatskoj. On je nekakav mitološki sportaš o kojem ste uvijek imali u javnom prostoru, uvijek ste imali sve najbolje o njemu. Ako ste nekog trebali pokazati kako trebaš biti kao Dražen Petrović. Trebaš raditi više nego kad misliš da radiš dovoljno, trebaš raditi sad još više. Tako da on je neko o kojem se vrijedi priču, kojeg vrijedi prezentirati novim generacijama i reći, znate, bio je taj neki tip koji je srušio sve barijere koje su bile ispred njega, ali sve ih je srušio. Ništa nije ostalo neriješeno u toj karijeri. I on kad je umro, sa 28 umro je mlad, on je do te 28 napravio u košarkaškom sportskom smislu sve. A zašto sad? Zašto je trajalo 30 godina do filma? Zato što smo mi prije 30 godina bili jako mladi, nismo imali novaca snimiti film, ali Ljubo je to lijepo rekao, ja ću reći jednostavnije. Mi smo obojica propali košarkaši na koje je Dražen na jedan na drugi način utjecao i u doba kad smo došli u godine da radimo ozbiljnije stvari i zajedno smo pričali koji bi nas dvojica film htjeli snimati, jednoglasno smo rekli Dražen. I to je bilo vrlo jednostavna odluka za nas i srećom da nismo znali koliko je komplicirana, inače vjerojatno ne bi nikad snimali ovaj film. Znači vi ste toliki fan da imate još i kosu ko Dražen? Da. Ja sam u srebrnoj nijansi. Da, ja sam u srebrnoj nijansi, ja pravim se Dražen da je doživio od njegove godine, on bi ovako bio srebrn ko ja. Samo još jedno pitanje za kraj. Koliko teško je bilo pronaći glumca koji zna da glumi i da igra košarku i da je dovoljno visok ili ste onda na kraju samo tražili neke niske žene? Ne, imali smo casting. Mi smo imali veliki casting. I mislim da sa Domagojem Nižićem smo imali jako sreće, jer on je sportaš, odbojkaš je bio, nije bio košarkaš, ali je imao nekakvu već praksu sporta dugogodišnju, je bio profesionalni odbojkaš. A uz to je profesionalni glumac. Tako da je to već... visok je 196, koliko je Dražen mislim. Da, tu plus minus centimetar. Imao on 5 mjeseci pripreme, jer on nije znao toliko košarku. Imao je privatnog trenera da ga priuči pokretima. Jer u igranom filmu nije, koji god bio tako i ovaj, nije bitno da mi sad repliciramo potpuno točno nekog. Mislim, vi ne možete sad skinuti Dražena Petrovića košarkaški da vježbate 20 godina. Mislim, kad je to čovjek je tako igrao nakon svojih 20 godina vježbanja. A u ovom slučaju super bilo jer je Domagoj kao sportaš i glumac dobijete 2 u 1. Nekako je baš nas i rasteretilo to saznanje kad je on bio, kad smo njega izabrali. A mali Tonko Stošić, on nije htio glumiti u filmu. Njega je tata natjerao i on je došao na audiciju i na audiciji je bio mrzovoljan. Sa strane je stajao, nije htio uopće sudjelovati u audiciji. Zašto se to sve događa? Zašto sam ja ovdje? Da. I to nas je kupilo. To nas je najviše svidjelo i nadam se da nije požalio odluku Tonko. Da. A kako ste na kraju vi njega kupili? Dogovorili smo roditelje da ga nagovore. Dogovorili smo s roditeljima koji su rekli moraš. Da. Ali mislim da je danas je sretan i narasao je. I narasao je puno. Danas ga se već teže prepozna od prije godinu dana. Narasao je, ja mislim, 17 cm od kad smo snimali.
Da. Inače, ovaj film ima mogućnost da ide preko celog sveta. Kako za sad izgleda? Pa mi smo sad na turneji na području bivše Jugoslavije. Nakon Hrvatske prvi teritoriji koji igraju ovaj film su Slovenija i Bosna i Hercegovina. Od 4.12. igramo film u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Kosovu i Albaniji. Nakon toga idemo, dogovoreno nam je Baltičke zemlje, pregovaramo za Španjolsku, Grčku, trenutno Turska, a nas dvojice imamo neke lude snove da bi to moglo se prikazivati u Americi. Na premiero pa so povabili tudi nekaj legendarnih slovenskih košarkarjev, kot so recimo Jure Zdovc, Slavko Kotnik ali pa Peter Vilfan, ki sem ga uspela ujeti pred kamero. Koliko resnice je po vašem v tem filmu? Kar veliko je. Jaz mislim, da je kar veliko resnice. Seveda pa je te resnice toliko več odraženo v življenju, da je nemogoče vso spraviti v film. Kar se mene tiče, sem spoznal nekatere stvari, ki so bolj zasebne narave, bolj intimne narave, ki jih jaz kot Draženov soigralec, pa nasprotnik, pa veliko krat smo se srečevali v življenju in tako naprej, enostavno nisem poznal. Tako da je za mene v tem delu bil film še, bom rekel, posebej zanimiv. Kaj pa recimo, ko sta igrala skupaj? Ste se od njega tudi kaj naučili? Sta se takrat bolj kregala? Ste bili vendarle malo konkurenca? Torej, ko sva skupaj igrala v reprezentanci, sva se zelo dobro ujela. 2 leti sva igrala skupaj na Evropskem prvenstvu, pa potem pred olimpijskimi igrami 84. Bila sva na 2 turnejah v Severni Ameriki pa Južni Ameriki. To je sjajno funkcioniralo in sem jaz dejansko užival v igri z njim, pa mislim, da tudi on z mano. Ko sva bila nasprotnika, ko sem jaz bil v Olimpiji, on v Šibeniku, pa jaz v Partizanu, pa on v Ciboni, ja, takrat sva pred tekmo seveda se pozdravila, potem sva bila pa prava nasprotnika. Igrala sva maksimalno resno, vsak od naju je htel zmagati, vsak od naju je htel biti boljši, ampak to je ravno draž te košarke. Jaz sem vedno užival, ko sem imel na drugi strani enega vrhunskega igralca, boljšega od mene, v redu, ampak to je bil dodatni motiv, da bom tudi jaz na tisti tekmi mogoče še boljši. Pa glede na to, da sta bila tudi soigralca, v filmu večkrat slišimo, kako je rad soliral. Je to res? Ne, jaz se sploh ne strinjam s tem. Jaz sem bil celo presenečen, ampak to smo slišali v tistem delu, ko je bil v Združenih državah Amerike. To je tipično za tisto obdobje, to je potrebno povedati. Američani niso priznavali Evropejcev. Oni so trdili, da pač, če ne daš skozi šolo univerzitetne košarke, pač ne moreš igrati v NBA-ju. In potem so seveda vsake njegovi potezi, Dražen se je pa seveda v tistih malo minutah, ki jih je dobil, želel pokazati in dokazati, pač lahko govorili o tem, da je sebičen. Ne, Dražen sploh ni bil sebičen. Če bi se v tistem času vodila statistika tako kot se danes, bi Dražen bil zanesljivo in najboljši strelec in med najboljšimi podajalci. Sicer pa videli smo na začetku tudi, kako so prvič zarisali na tla črto za trojko. Je to veliko spremenilo igro takrat? Ja, definitivno je spremenilo. Ne takoj tako zelo bi rekel, ampak seveda ta trojka je postala zanimiva, še posebej za igralce na zunanjih položajih, za dobre strelce, tudi za mene seveda. In trojka je bila ena taka osvežitev, res popestritev, pa ne samo za igralce, tudi za gledalce. Sicer pa mogoče, če se spomnite, kje so bile njegove najmočnejše točke, ki ga niste mogli ustaviti in kje ste ga potem poskušali vseeno? Torej, Dražen je bil kompleten košarkar. On je bil to, kar takih igralcev danes imamo zelo malo. Pa lahko gremo gledati Euroligo, pa gremo gledati NBA, pa bomo videli, da jih ni veliko. Danes pravijo, da je nekdo odličen košarkar že, ko obvlada 2 košarkarska elementa. Mi v mojem času smo jih morali obvladati vse. Pa zdaj, a rečem 5 ali pa 10, Dražen jih je popolnoma vse obvladal. Če si ga pustil samega, je zadev, če si šel blizu, je prodrl pod koš, če si ga prevzel, je podal, kar oni sicer tam v Ameriki ne priznavajo. Tako da pravega recepta, kako Dražena zaustaviti, pravzaprav ni bilo. Se vam torej zdi, da bi moral film priti že kaj prej kot po 30 letih? Težko rečem. Jaz sem zelo zadovoljen, da je film prišel. Jaz ves čas, jaz že leta ali pa desetletja zagovarjam, da bi morali tudi v Sloveniji posneti čim več filmov. Saj ne rabi biti igrani film, naj bojo dokumentarni filmi o slovenskih vrhunskih športnikih, ne samo košarkarjih, ampak o vseh športnikih. In to v času, ko so ti športniki še živi, ko so ti športniki še bistri, ko se še spomnijo vsega, kar so počeli v svojih karierah, da lahko še oni kaj povejo in dodajo v teh filmih. Tako da nikoli ni prepozno, lahko bi bilo tudi prej, ampak mislim, da je vseeno prišel v pravem času.
Sicer pa ste bili mogoče kaj razočarani, da notri ni bilo tiste slavne scene, ko je Petrović padel, vi ste ga pa prišli reševati? Ne, nisem bil razočaran, ne. Zavedam se, da je ta njegova kariera tako široka, da je pravzaprav v 100 minutah, kot smo tudi danes slišali po koncu premiere, res težko izbrati tisto, kar boš dal v film. No, potem, ko smo dobili obrazložitev, da je bil to film, v katerem so bile v ospredju te različne ljubezni Dražena Petrovića, ker zdaj smo videli, da pa res ni imel samo eno ljubezen, samo košarko, da je bilo zraven še kaj drugega. Dan po premieri pa so v Slovenski kinoteki podelili priznanje revije Ekran, ki je bilo leta 2012 ustanovljeno ob 50. obletnici izhajanja revije. Z željo poudariti zasluge slovenskih filmskih publicistov in publicistk ter kritikov in kritičark, ki s svojim delom prispevajo k dvigu filmske kulture v Sloveniji. Podelijo ga vsako leto, ampak izmenično, enkrat za življenjsko delo, drugič perspektivnemu mlademu kritiku oziroma kritičarki. No, letos je šlo za slednjo, pripadla pa je Veroniki Zakonjšek. Prisluhnimo utemeljitvi. Biti kritičen, biti kritičarka ali kritik mora zato nujno zaobjeti izpostavljanje in razgaljanje lastne pozicije znotraj sistema. Pozicije, v kateri je naše preživetje na filmskih festivalih v celoti odvisno od solidarnostnih vezi, skupnih najemov in spanja na kavčih kolegov, v kateri se domala vsi spopadamo s tesnobo, depresijo in kronično neprespanostjo, in v kateri zaradi nizkih plačil, ki kljub inflaciji do danes ostaja nespremenjena ali se celo nižajo, živimo v neprestanem eksistenčnem krču. Tako je zapisala Veronika Zakonjšek v enem svojih letošnjih tekstov za revijo Ekran, v katerem razkriva tragikomičnost svojega filmsko-kritiškega življenja. Morda tudi zato na tem polju ne deluje samo kot kritičarka, od leta 2023 je tudi predsednica društva Fipresci, temveč tudi kot vodja strokovnih programov in članica selekcijske komisije različnih festivalov, tako domačih kot mednarodnih, in njena eksistencialna drama se tako odvija na odrih od Portoroža in Sarajeva do Berlina in Karlovih Varov. Kdo je to dramo režiral, bo najlažje povedala sama, čeprav bi tisti, ki beremo njene kritike, eseje, intervjuje, zadnje čase celo avtobiografske ali avtofikcijske potopise, lahko ugibali. Gre namreč za filmsko gledalko in raziskovalko filmskega sveta z izbrušenim in izdelanim kritiškim okusom in vrednostno lestvico. S svojimi teksti o slovenskem filmu, o filmih, dokumentarcih in serijah skozi perspektivo feministične teorije in o manj znanih svetovnih kinematografijah ter transnacionalnih identitetah prispeva k angažiranem dialogu o sedmi umetnosti. S svojim angažmajem pa se odločno postavlja na pozicijo iz uvodnega citata. Refleksija umetniškega dela je vedno tudi refleksija lastne pozicije, uzavestitev kota lastne kamere. In kar seveda ni nepomembno, svoja besedila sestavlja z občutljivostjo in humorjem, čeprav včasih črnim, ter vse bolj tudi z veščo literarno prepričljivostjo, ki nas, gledalce njenih del, o katerih piše, spreminja v njene zveste bralce. Zaradi vsega omenjenega ji danes podeljujemo priznanje revije Ekran. Čestitke Veroniki še preko javnih občil, sama pa se je za nagrado zahvalila vsem zbranim, komisiji ter urednikom in povedala še tole. Ne bi preveč dolgo vezla, ker sem bila dosti dolgo že v intervjuju z Vanjo Gajić, ki bo išel v naslednjem Ekranu. Tako da mogoče samo zakaj ta film danes. Ravno par ur nazaj je na MMC-ju so izšli mojih 5 priporočil, ti insajderska priporočila za Life, kjer sem res čisto po naključju zbrala 5 režiserk. Seveda so se takoj že pojavili komentarji, da se moramo spomniti, da na svetu ne živijo samo ženske. No in danes ta film sem pa dejansko zbrala zato, ker ga je režirala ženska, ki se je za ta film trudila skoraj 1 desetletje, da je zbrala finančno sredstva, da je nastal, in ki se mi zdi, da je bil zelo pred svojim časom, glede na to, da ga
vodi nebinarna oseba, ki je na začetku filma moškega spola in na koncu filma ženskega, in čeprav se vmes pogleda v ogledalo in reče ista oseba, samo drugega spola, je seveda okolica začne čim spremeni spol, čisto drugače percipirati. Tako da se mi zdi, da tudi ali jaz kot filmska kritičarka oziroma druge ženske bilo katerega poklica se mogoče vedno soočamo z problemi, ki jih doživlja tudi Orlando potem, ko spremeni spol. Tako da mogoče toliko za en uvod, drugače pa bolj pišem, kakor govorim, tako da mogoče pa po koncu zunjiva še kakšno rečemo. V zadnjem delu oddaje pa se posvetimo še 35. Lifu, ki se začenja prav zdaj, prav v tem trenutku v Cankarjevem domu v Ljubljani. Perspektive in predpremiere smo obdelali že v prejšnji oddaji, no tokrat pa predstavimo še sekcijo posebnega letošnjega fokusa alternativnega filma, v kateri pa bo največ slovenskih del, kar jih boste sploh lahko videli na tem festivalu letos. No, od celovečercev bo poleg tega sklopa na ogled od slovenskih avtorjev v resnici le še Čentani dokumentarni film. Letošnji fokus, ki se posveča slovenskemu alternativnemu filmu, da tem filmom rečejo tudi avantgardni ali pa eksperimentalni, ampak če si boste pogledali dokumentarec, čisto nov dokumentarec, ki ste ga režirala Matevž Jerman in pa Jurij Meden, boste videli, da nekako se sogovorniki še ne bolj strinjajo, da je najprimernejši izraz slovenski alternativni film, skratka, tudi gre za neke vrste underground produkcijo, ki je nastala tekom 60-ih in pa 70-ih in pa 80-ih let in še vedno nastaja. Slovenska kinoteka si je takrat pred več kot 10 leti je pozivala te domače ustvarjalce, če predajo te svoje posnetke, potem so to oziroma večino teh filmov so potem digitalizirali in iz tega je sedaj nastala zgodba o dokumentarcu z naslovom Ali je kaj, ali je bilo kaj avantgardnega, ki ga bo pospremil tudi en program teh alternativnih filmov, od filmov Boštjana Hladnika do Vinka Rozmana, Vaska Pregla in pa Karpa Godina, ki je verjetno najbolj znan iz te generacije konca 60-ih in pa 70-ih let. Nekako mogoče mačkan na silo, no, ampak vendarle se mi je zdelo, da je v kontekstu sem v ta fokus postavil potem še TV serijo Karpa Godina, okvir za nekaj pos. Tu pa res prosim, če si boste eno stvar pogledali letos na Lifu, si pojete to pogledati. To je nora TV serija v 6 polurnih epizodah, ki jo je Karpa Godina posnel leta 1976 za takratno beograjsko televizijo. Tukaj gre za serijo duhovitih portretov iz srbskega podeželja, kjer res te čudaški liki predstavljajo svoje obsesije, svoje hobije. Tukaj res vidite tisto pravo ljubo in ta podeželski milost, temu rekel, z vsemi temi norimi in pa bizarnimi in pa res neznansko smešnimi in pa zanimivimi liki. Tako da ta serija je tudi zdaj po zaslugi slovenske kinoteke bila restaurirana, tako da bo v vsem svoji gloriji prvič predstavljena na festivalu Life in to v 2 sklopih. Torej en sklop s 3 epizodami in naslednji dan še s 3, tako da resnično tukaj gre za nekaj fenomenalnega in tega res ne gre zamuditi. Časa pa imamo še za hiter pregled še ene sekcije na Lifu in sicer sekcije kratkih filmov. Selektorja glede na tale posnetek sicer na festivalu ne boste tako zlahka našli, ampak včasih je dobro le, da se ga dobro sliši.
festivalu. Zdaj mislim, da že 9 let sodelujemo pri programu kratkih filmov, društvo Kraken in GIF. Mogoče je treba omeniti, da je specifika tekmovalnega programa Evropa na kratko ta, da tu ne gre za prijave na festival, ampak gre v bistvu za povabila, gre bolj za kuratorski pristop, tako da večina dela potem nekako pade iz znanja in poznavanja terena na selektorje. Letošnje leto sem delal selekcijo jaz in v bistvu sem izbral 14 filmov iz 15 držav, če upoštevamo še vse koprodukcije, 18 avtorjev in avtoric, med tem je 6 igranih filmov, 3 animirani filmi, en eksperimentalni film in 4 dokumentarni hibridi. Ponavadi sestavljamo program tako, da iščemo predvsem neke preboje v formi kratkega filma ali pa neke nove, sveže avtorske pristope. Enako sem sledil letos temu načelu in v bistvu izbral teh 14 filmov. Mogoče najbolj v oko pade država produkcija Francija. Mislim, da je letos to še posebej očitno. Na nekaterih festivalih je pol tekmovalnega programa tako ali drugače koproducirano ali producirano v Franciji, kar govori o produkcijski moči te države, predvsem tudi v kratkem filmu. Če bi na hitro izpostavil nekaj naslovov, bi mogoče iz prvega programa, ki bo v nedeljo 17. v Slovenski kinoteki ob 9. Vsi programi so v Slovenski kinoteki v podobni uri ob 9. oziroma zadnji ob pol 9. Se pravi, v prvem programu bi izpostavil mogoče animirani film Tako Cubo, avtoric Eve Pedroze in Fanny Sorgo, avstrijsko-nemška koprodukcija, ki se predstavlja med drugim na festivalu Berlinalu, posebno omembo pel na festivalu v Sarajevu. Mogoče tu še omenim film Oju, Atsushi Hiraya, ki je francoski film japonskega avtorja. Bil je predstavljen v sekciji Kanzen v Cannesu, Karlovi Vari, Clermont-Ferranu in prejel nekaj nagrad, kot so recimo Grand Prix festivala Winterthur in festivala Tampere. Gre za film, ki je verjetno bil na več kot 100 festivalih. V drugem programu bi izpostavil film The Oasis I Deserve in Essay, francoske avtorice. Gre, mislim, da za njen drugi kratki film, prvi profesionalni, ki je zmagal na festivalu Indie Lžboj, bil predstavljen v Sarajevu, Montrealu in tako naprej. Gre za v bistvu neke vrste hibrid med dokumentarnim in animiranim filmom, ki na nek zelo zanimiv način razkriva, kako se ljudje obnašamo do umetne inteligence. Verjetno ne moremo mimo filma The Man Who Could Not Remain Silent ali Mož, ki ni mogel molčati, hrvaškega avtorja Nebojše Sljepčevića, ki je slovenska manjšinska koprodukcija in je prejel Zlato palmo v Cannesu za najboljši kratki film. Gre za vojno tematiko, ki pa mislim, da je jo Nebojše Sljepčević zelo natančno in zelo v enem zajel en trenutek, ki nekako razkriva to morijo, ki se je dogajala v Bosni. V tretjem programu bi izpostavil film portugalskega avtorja Jorgea Jacoma Shrooms. Gre za avtorja, ki je izjemno uspešen v zadnjih letih na področju kratkega filma in tudi s tem dokumentarcem, ki nekako taki sanjavi dokumentarc o psihoaktivnih gobah, je imel lepo oziroma kar ogromno festivalsko pot, začel v Torontu, na newyorškem filmskem festivalu, v Montrealu in tako naprej. In morda še izpostavim zadnji film Dreams About Putin, Nastja Korkija, Vlad Fisches, ki je belgijsko-mađarsko-portugalska
koprodukcija, gre za program Talk Nomads, za to šolo dokumentarnega filma. Gre za zanimiv hibriden dokumentarc o ljudeh, ki sanjajo Putina. In je imel premiero na ITFI, Montrealu in Sheffieldu. Naj vas samo še na kratko pozdravim in povabim k ogledu oddaje tudi prihodnji teden v sredo ob 20. na Megafon TV. Do prihodnjič, čau!